simlang hilin eh. Ako na pod ni simlang hilin. Nagsamin na pod ko kay naglabad-labad daghang Subhana di ay. Good morning sa tanan. Ug pasalamat gyapon ko sa labang makagahom. Nakaabot ko gyapon tong adlaw, adlaw Martes. Kanang to gahapon Lunes. Salamat Ginoo. Natagan pagyapon ko nimo kabaskog. Kapan siya makapanik kay si kay pa ko rong adlaw. Salamat yung tanan. Patong nasigig. Subaybay sa ahong video. Katuniyon nga tabako kuno dako katabang katong panuhot o katong sa aerian ko. Dengan salamat yung tanan. Halam tong gi-share sang gibati gapong adas ni adlaw. Katong tanan ng comment. Salamat ko yung tanan. Litog sang gibati. Manang karon magmat ka na jud ko sa ahong dawas kay gawat pag taas-taas pang kinabuhi bitaw. Mo dito lagi gapon ang lakas bilita da sila grasya napilan pug ko. Ano magpasalamat ko sa bisag sa kahangin na nagkaila bisag wa mi nagkita bisag awalag mi nagkita kaya mo ko kita ni ja. Nakarat ko gapon bago linawpaw kaya sila mga bring house katong pizza katong pasta kaya kabutangan sang kalipay labi na kay dahil lang gihatag dahil gihatag na mananghilin ampaw ni sa mga insik ni ampaw asbo na sa kahanginan rin nagkaila ako nang jagi kaliptan diha gyapon ko share kani siya misteryoso sa Switzerland nigikan mo lagi di naman ko makakuan para na mas mga apo karon mo kakita og kanang tubleron nga labing dakaan dakang tubleron nadakaan salamat kadyo duro ka klase nga kulit na di na magda niya makakaon pero ato sang mga apo malipay mga bata dya dapoy kuan dapoy jang pitaka dapoy gamay na ning gipahinangad grabe ka bauta na kadyo misteryoso na dra ka tibloron stong dako kani isa dya napagsi kuan perfume na dia pa isa tulong ni ka klase nga perfume na dia pa jud daghang salamat walang tunta nagkita pero mura ka daw adlaw siguro ta nagkita sa kanginan ra sa imong kabuutan salamat ko dako hapin lang kas pagampo na sa matag adlaw matag oras makapaw-apaw ang imong grasya kay bisan wa ta nagkita sa personal imo nang nahimo imong ning nahatagan sa imong grasya ni share pug ka subuna misteryoso kan salamat kaadyo amping ug asa man karon dapit ron kay mo kay baw gasa kadapit sibilita rin na kay baw salamat pasbuna pasalamat ko dako nimo misteryoso sa kahanginan nagpalupad o grasya bitaw katawa laman sa sabuna katong nag-comment dahil nga niingan nga mao lagi na nilugaw hangkanon o nilugaw na sugod gahapon hantod karon nilugaw salamat po kung upaw kay bisag niundang sa trabaho sa Amos Valencia nagpasalamat po ko sa Valencia nga masinabtanon siya ani nga kung upaw gusto naman ako sang pabalikan pero di man sa mo balik kay bawa man sa katong
muandar lagi na atakihin ko nga muna ko murag ang pagsabot og di na nakaya pero malampasan mo nang di sila mobiza na karon di ay Martis man nilakaw sila tukuan kay sa kung tungutan sa kuning kuan kay dagaw siguro siya nga sige ra kog lugaw sa isda minsan sa kuning gustong kanang minsan magsabaw kung hinsa ron o manok halatanan para kung makaibog kong sabaw kay plano lagi may nga manguli may galisyan taugma kay nga to laging hang tulumanon nga nagsubaybay sa hang tulumanon katong tulumanon nagmatag Huwebes wa pa man ko pina ko ka Huwebes wa na ko katuman pangaduan man ko nila og kuan record sa hospital pasinday pod og nagagmayang maripan sa ahang kuan kay tadto man tunang tulumanon na sina po ko'y gamay hinabang insurance magulaman kay napa ko'y anong biopsy pod karong kuan pizza 20 city follow-up check up pod na naho dyan ay biopsy nga bayranan murag 400 kapin mo nang niyung ko nila nga manguli sa pagtag-alis siya pila ka adlaw sa di pa mo 20 city react si ganiya kaya ba kuno na mo biyahe kay kadto ganing pagbiyahe nagtagbilaran gani kay mura man ito nagkong service kay wala ko na pala kuha kay ning pakyaw man siya og tricycle ang ginahuna kung sakay kong series siguro mag ano na naman ko dapat lingkod sa pronsit hindi ko matagtag kay di man po pwede o isa yung ipaprocess na ng ang sinima na kay ninsat na ko sa among manager niyan magdi pwede ug asa ko na kumakaya kay ako man kuno mo pirma manang tinalan ko ganing nga malupad na pud mi as buna sa katong ning share sa mga gipalupad nga nagpalupad nga misteryoso daghan salamat amping kanunay sa imong biyahe ug amping kanunay sa imong pamilya salamat kaayo sa imong kabuutan way kabutangan sang kalipay nga nakadawat ko gikan sa misteryosong palupad kay wa man jud mi nagkamit wa man jud ta nagkita amping laman kanunay kay way kabutangan sang kalipay sa imong gipalupad pati kang mga apo malipay katilaw sa misteryosong chocolate nga dako kaadyo nako dali sud natang kana nag kuning gawas itong gawas kay gapon katunto ko sa gawas ga istorya pagkahapon mura na pag hapit na pud muandar madyo ni abot na pud sila nagpabuhot na pud ko nangin ko karon palit laman mong tabako ang sana na makaani na og mangdarga na sila Manila wa may mubuhot ang laiso pa magpakaadyo na kuno ko kay basig sunod buwan sila mong lupad na pud na ani nga naman pud siya nga basin kuno kay namlay nagi process yo pa sa Manila basin di makaluyan sa ilang tulumanon po dito basin po bakasyon ko dito pohon o kaya pa ba kaya gani ko danhi wala man koy kuan na koy tango kay gamayng kimbot dali naman ko mapanuthan dali naman ko kuan sakit lang likod gapon bitaw nag-istorya ko dito kubo kato nakita sang video dito man tos kubo kay alas 9 naman tato pa mga alas 11 kay tukaran man ko para po ko maglisod na po ko ginawa mo nang misteryoso na naman si makaluwas pud na Ginoonay bahala bitaw magbilagluhan na lamang ko sa Ginoo dugan-dugangan pagbanihang edad pamputas kalipay talagsaon nga misteryoso nga mo pa muhatag nimo murag gigumot ang kasing-kasing sa kalipay nga sa ang kaingan sa among kaimtang nga napaday
misteryosong laluoy namo. Napaday misteryoso nga tanaw na mo nga naluoy sa mga kahimtang nga na daghan jagi share na mo kay atong dito pa mi sa ospital nagpalupad po na hisag para sa magamit na mo sa ospital. Hantod nga nakagawas nami nga hantod ning uli siya nga misteryoso ni Ulis Pilipinas moto misteryosong rasya nila makahilak lakos kalipay kay nga to isang istoryang bulita nga mauna dahil gamay na mong gamay gipalupad sa diha pa ko sa ospital. Manusbo na dengan salamat misteryoso sa imong kabuutan way kabutangan sa mong ahang kalipay sa imong gi-share nga grasya kalian kas Ginoo madam sa matag oras matag adlaw mag-uban na Ginoo kanunay nimo sa imong kabuutan. Puhon gusto kag makig meet puhon og sunod nimong uli og Pilipinas basin mao kinako basin okay na kay gusto sa mga tug Alicia karon nga time di pa mo ko pwede maglakaw-lakaw masisunod nimong bakasyon misteryoso kita tapuhon subunaha dengan salamat sa imong kabuutan uban sa imong pamilya pagwan na Ginoo kaunay nimo misteryoso amping kanunay tigang mga apo gabi nalipay sa gida nga pagkaon. Salamat ko katong katong nagsubaybay da salamat gihapon kaninyong tanan sa inyong paglantaw nga way puas paglili sa ahong video kaya nagkatabang ng siglantaw sa ahong payag og set out de ko Dias Valencia ni Ma'am Siri Ulrich kahintong pasisya juga ma'am wa man ko bisayang bilita di pa man siya mo balik baw ka atong imong giingon nga anniversary advance sa imong tatay karong 25 ako kay baw mamalik siguro sila pero ako di sa jud ko pwede kay bawa naman ka pasalamat ko nimo sa imong masinabtanon ug sa imong kabuutan pod labaw pa kas misteryoso pod para namo amping kanunay og advance anniversaries ni tatay karong April 25 pohon shout de ko diha sa mga aying diha sa dao bisag wa pa mi nagkita ninay Migila aying pohon ra mana ako sinjo pohon nanay Migila aying salamat pud kaadto si Glili ni Jane ni Ma'am Margaret ato asa tos Ma'am Margaret aying gyapon tos daga pa salamat sa inyong mga kabuutan sa inyong mga malumong kasing-kasing bisan wa pa ta nagkita latas kahanginan kay sige mo magdili sang payag pasalamat ko sige Glili pasalamat lamang ko nga sige kag Glili sa ahang payag shout out de po ko diha sa Tagbilaran ni Rosemary oy ug diha sa taon nila ni Manoy Noel oy salamat ug ni Arcely Squadro oy nasa Hall of Justice. Ma'am, kamusta naman ka? Hindi lang ko ka deliver ni mo snacks. Hindi lang ko kahatod ni mo gamot itoron. Kaya wa na. Masig sunod pohon o maulian. Mo laaga ko injuha pohon. Di pa karon. Pero kalo es Ginoo. Salamat gyapon ko sa Ginoo. Sa inyong way puas paglilis ang pajag ug labi na paglantaw sa payag ni Violet Upaw
pasiganahan mo. Ili po busdang payag, violet upaw lagi isahang payag. Sa taon day ko ni millions vlog. Daghang salamat ma'am sa imong ipalupad pod nga misteryoso. Bitaw din na misteryoso kay si Millions ko vlog. Daghang salamat. Amping kanunay hinataon tag grasya gyapon magapaw-apaw sa imong pamilya, labi na sa imong mga pamilya o sa imong nga karon dapit. Kalipat ko ka sa karon dapit nga lugara. Basta Millions ko vlog. Daghang salamat. Amping kanunay sa tanan katong nagpahimangno na ho. Salamat yung tanan. Napuntang grasya kanunay magapaw-apaw sa inyong panudlanan. Daghang salamat yung tanan. Mao to yang share karong adlaw kay di ko pwede mag-istorya-istorya og taud kay kang tizan mo nag-uok man og mistorya na karon ning nag-uok na. Babay naman yung tanan. Amping kanunay asa mo dapit sa kalibutan. God bless yung tanan. Daghang salamat.